Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Komin Diallo Mamadou Mukhtar Diallo Mbappa Jami jibinaɗo ka district Jami sous préfecture préfecture Mali région administrative Labé d'origine Labé Ɗeppere. mi ara ɗo mi hiwro jama on foppo goto be inde mum e yettode mum ka yewten fotten fi Fouta yewten fotten fi Lagina yewten fotten fi men haray hande en adaray fi yewtugol ko force vivon organise fi ɗi manifestation ji e nder Paris France. haray noon wona Paris France tun woni ko manifestation ji ɗin waɗete kono ko ɗo wona e fuɗɗorede le 28 décembre ɗo 2024 e asawe arayde. haray ko teddungal jama on fof hande ko alkamisa 26 décembre 2024 janngo e aljuma ko 27 décembre 2024 e asawe arayde ko 28 décembre 2024 ko nden ñalande ɗo woni ko halda yo fotte Paris France fi wi'ugol bismillahi fi raɗagol Mamadi Doumbouya ka jullere ka o jooɗi ɗon o firti ko haldidi e jama lagine on kon o firti ko haldidi e communauté international e CEDEAO. haray wona enen inni wondema e yiɗa Mamadi Doumbouya ko Mamadi Doumbouya wi'i wondema yiɗa hoore mum. si tawno himo yiɗuno hoore makko o tewtotano ko puusuɓe Alpha Condé ha Alpha Condé waɗi 3e mandat o heɓi probléme tawatara ko ma o waɗe coup d'état o potto ɗum e wonde hiɗen andi ko Alpha Condé joɗɗini Mamadi Doumbouya kono noon so heɓano sattede so sattinananoka ha tawa hara o wawata jogade laamu ngun o addatano Mamadi Doumbouya o joɗnaka jullere. musidɓe tedduɓe udditen gite men ɗen faamen ko wona e yewtede kon. Allah hon o itti ka o mari ton himo wallude en façon balle ɗen ɗe foppette majje fi honɗum sabandema Allah hon addani en yimɓe dariɓe dankaranniɓe ɓe jaɓali roccinde hoore maɓɓe ka réseaux sociaux ɓe jaɓali kadi fimen yo roccu ka réseaux sociaux. haray ko honɗum woni ko torondirten fuɗɗoroɗen toragol ngol ɓe wonɓe ɓen ka contrôle 100% à partir de 1er janvier ndu lewru wondu darade ɗo 2025 mojoɓe IFDG ɗen foppunno duwa waɗede recyclage ɗe filtré ha laaɓa pos kala arɗo e nder mojoɓe IFDG ɗen critique IFDG ma leader IFDG hara on tigino ka nder mojoɓe ton koyon jogoromo wastayi woni ko wonɗo ka nder bureau exécutif IFDG ma ɗum wonɗo ka comité de base IFDG ma wonɗo ka section IFDG ma ɗum wonɗo ka fédération IFDG. sabandema si tawi woni ko a militant sympathisant IFDG siɗa faala wadde critication no woodi façon no waɗirta hara wona natugol ka nder groupe ji sabota IFDG famintina an hiɗa wowla gonga hara wona hara ɗum yo rew kulle jemma wona wowlowo gonga ko faalaɗo sabotude. partir de 1er janvier 2025 wonɓe ɓen ka contrôle 100% si tawi woni ɓe faalaka probléme yoɓe change no ɓe woni e no ɓe jogori noon mojoɓe ɗen kala noon ka windi IFDG wota ɓe jaɓu goɗɗo iwa nokkugo ara nata ka parti kan ara nata yoɓe jogoro mojoɓe IFDG ɗen wastawi woni ko parti on tigi tigi jeeyi mojoɓe ɗen woni ka mojoɓe ɗon wayre ko ɗum kadi sina ɗum ɓe windetano IFDG yoɓe andu kala arɗo ɗon o critique IFDG kala leydi ka saria woni saria no wawi mo jogade par ce que aray o faalama sabotude hunde nde o hana sabotude saria on no interdisi goɗɗo e wonu e nder parti o sabota parti on
so o faalaka parti on ko yo yaltu ka parti ɗum ɗon sariya on landi ɗum sariya on yamiri si feƴƴi ɗon aren e fii ko force vive on lanad e kala mojoɓe ɗen ko ɓe anniyi kon ha hewti civil on ko ɓe anniyi kon si allahu laamiɗon jaɓi ɓe reway reweteɗen fop fi joɗɗingol gouvernement civil wawowo organise de élection libre et transparence gilandema ñande 6 lewru janvier wondu darade ndun changement waɗay e nder Lagine Conakry haray noon ɗum ɗon ko ma daroɗen ha ɗum ɗon wawa ñiiɓude kamɓe tun ɓe wawata ñiiɓinde ɗum ɗon enen mo be e men yo waɗu doole e taaga ko wawi kon ono wi'aynoɓe ɓe wondema haray politicien ɓe men ɓen ɓe desidali fi no leydi ndin sansira awa ɓe desidi fi no leydi ndin sansira haray ɗum ko teddungal mom si allahu laamiɗon jaɓi élection libre et transparence organisete seddale Diallo wonana en président de la république way ɗen andi tawi woni ko élection libre et transparence laaɓuɗo poso waɗa opposant ɓe fewndi ɓe fewndoɓen ala wawo liɓude seddale Diallo ko honɗum noon hatta ɓe liɓamo wona doole makko kanko ko sabandema jama Lagine on fop no faalayo seddale Diallo woni président de la république iɗen toromo kanko taguɗo en on yo newnan en seddale Diallo wonana en président de la république amin ya rabbi musidɓe tedduɓe si tawi woni Lagine Conakry wawi heɓude lanɗo sifa seddale Diallo sonjaji ɗi sonjiɗen ɗin e nder duuɓi 5 haray sonjaji ɗin a 80% sonjaji ɗin haray ɗi wawi fokkitude fi iwgol ala ko yawata fokkintinde ittugol sonjaji ɗin e nder leydi men ndin ɓuri si tawi woni jama on fowtatara faalaɗo wo no wawi hotude Lagine menen hande meɗen jooɗi yaasi fayda ko ɗum woni gilandema Alpha Condé laami meɗen haɗa fayda yahugol e nder Lagine Conakry wona noon laamu ngun tu woni ko haɗi men hiɗen mari hay yimɓe tawtara ko yimɓe towɓe duuɓi ma ɗum jogiiɓe doole ɓe tawatara hiɓe anniyi menen si min yeehi Lagine ɓe waɗay men bone hiɓe haɓɓiti ko ma men deƴƴa ko min woni e yewtude kon meɗen anniyi si wonay min yahaali Lagine kono min yewtay ha Lagine heɓa haqiqa e nder leydi ndi Allah newnan en ɗum wawa newade amin ya rabbi haray kon ɗum woni minen komin toroto en foppu koyo en immo menen kadi Espagne ɗo si allahu laamiɗo jaɓi min reway reweteɗen fop e leyɗe hedditiɗe ɗen e nder Europe ɗo reweteɗe ɗen fop fi en waw organise de manifestation sifa o wona ɗo waɗede France ɗo holla laamuli ɗin ka nder leyɗe kamen woni e nder Europe ha e nder aduna o wondema enen haaju men ala e laamu militaire ko woni kon e nder Lagine Conakry wona militaire ɓen añuɗen koko ɓe ari kon ɓe wondi wondema kamɓe ko ɓe jooɗoto ko ha 31 décembre 2024 ɓe faala firtude ɗum ɗon ko ɗum ɗon addata ha dartoɗen ɓe iwa ɗe sarde combaje ɗe ɓe woni e sakitude e nder Lagine Conakry ko ɗum woni ɓe okkay e woni sarde combaje ko enen hendoyto sarde combaje ɗen dartoɗen ɓe si allahu laamiɗon jaɓi haray ɗum ɗon ande ala no Allah o wawira yoɓe yaltinɗe fop ɓe sakita e nder leydi ndi en hendotoɗe fop sakitenɓe kadi enen kadi sakitenɓe e nder leydi ndi sakitenɓe kadi ha ɓe hewta mi sikko yii Mamadi Doumbouya en ɓe artiri Bafoy ɓe artiri Bafoy wonnoɗo e bafiyude Lagine on
wonnoɗo warde yimɓe ɓen wondunoɗo e Mamadi Doumbouya par ce que ko nene goto makko ko kamɓe wonno e warde kamɓe haalduno fotti fi wargol fulɓe ɓen awa ɓe artiri Bafoy ɓe waɗimo ambassade Guinée équatorial haray ɗum ko teddungal jama o onon ɓe yahunoɓe Arabie Saoudia waɗani Bafoy torare Allah awa on yii kono noon nde torare Allah nde waɗani ɗon Bafoy ko Bafoy artira waɗa ambassade kon onon tigi ñande go onon yawnoɓe tori ɗon ɓen on ƴakkoyay kolli par ce que giɗo mon on ñande go aray mo o heƴay e kaɓɓol ɗum hoole ɗum o heƴay e kaɓɓol si ɗum woopi o luttiray kala ka o yaari kono o fotoyta lagine tawtara ko fi wargol yimɓe sifa ko ɓe wowi warde yimɓe ɓen ko ɗum ɗon min haɗay ɗum ɗon e nder leydi men ndi min inna alde yimɓe mata mi nani ɗo yimɓe buy nani ɗo yimɓe goo no critique yewtere ko Alaji Seydou yewti kon wondema CEDEAO on no faible e communauté international on no faible ko normal ko noon woniri kono noon CEDEAO on kañum e union afrique on e communauté international on e yimɓe faalaɓe wallitade lagine ɓen fof wallitoto lagine si Allahu laami ɗon jaaɓi à partir de le 6 janvier 2024 CEDEAO on communauté international on union afrique on e heɗitiɓe ɓen par ce que heɗitiɓe ɓen wawata arde ka me en si CEDEAO newnade wa CEDEAO on newnani en fiino ɓe wawira aride ɓe wallito en joɗɗinte lagine Conakry joɗɗinte gouvernement civil ko wawata contrôle de leydi ndin ha tuma élection libre et transparence waɗa o ɗum kadi ara ɓooyaani ɗum ko si Allahu laami ɗon jaɓi aray ɗum ɗo ko teddungal jama lagine o onon wi'aynoɓe ɓe wondema hiɗon habbi ko habbi ɗon kon awa hewti mo be e mon noon no andi ko honɗum wonno e yewtude ɗime wawata yewtude on ɗin ɗo min yewta e on ɗo ɗime wawata on yewtude on ɗin ɗo ɗum ɗon on contantay men ka privé ji komin wawata on yewtude kon min yewta sina ɗum en yahay jooɗoɗe yewten aray ko ɗum won ton so on faalama humpitade fop kala ko waɗata on dépensay déplace ɗon ka wonɗon ɗon yahon ka hana yewtede ɗon fi ɗum ɗo o wawata wonde Amérique ma wonon Jakarta ma ɗum wonon Conakry ma wonon nokkugo wi on wondema piiji ɗi hanaka yewtede e hoore weeyo ɗin ko maɗi yewte ɗum mi waɗanta on ɗum kala humpaɗo maapi ko honɗum jokka o déplace to ara me yiida yitere e yitere en haalanayi on tigi on tuma ko on ɗum jokka ɗo e ɗum wota on tigi habboɗo A Z himo andi fof mi wata haalande yimɓe ɓen foppo A Z haray hunde men heddinali ko honɗum woni ko jokka ɗum ɗo min wawata ɗum ala wawɗo ɗum kadi haray ko ɗum ɗon Seydou Diallo noon ko yimɓe ɓen faala yo waɗu kon wona Seydou Diallo waɗata ɗum ko enen waɗata ɗum onon e min e onon e ɓen ko enen fof hawtodirta waɗa ɗum ɗum ko teddungal mon ko en fof hawtata waɗa konko faala ɗo yo Seydou Diallo waɗa wona Seydou Diallo waɗata ɗum Seydou Diallo no jokki politique mum enen heɗitiɓen ko enen régilta ɓe ɗo haɗa ɓe andina ɓe lagine ko enen fof hawti fikkuɓe ɓe wondema enen koyen hulɓe reedu andinen ɓe enen en hulatedi en hulatatedi wona en ɓi huladedi en kadi haray ko ɗum ɗo woni ton mi arta ley ɗo mi waɗa lefol ɗimmol hande ko le 26 décembre 2024 Diallo Bappa Diame fen ɗo ko 7h46 minutes min Diallo Mamadou Moutar Diallo Bappa Diame arta ɗo miɗo ɗibbi ɗo e hoore photo Alhaji Abdoul Gadiri Jonfo Alhaji Abdoul Gadiri Jonfo ko ɓeɗo woni kalifaɓe Fouta Djalo ɓen ɓe kalifaɓe men Fouta Djalo ɗo ɓe mawɓe men ɗo
hiɗon andi ɓe noddituno jama on e alati nde feƴƴunde ɗo ñande 21 décembre 2024 haldama fottama nden ñande wondema ɓe be diwe ɗen fop préfecture ɗin 13 noon ɓe be koyo yahu ɓe noddidira ɓe yewta ɓe halda ɓe fotta ko honɗum woni ko hande waɗude fi ɓantal Fouta Djalo. Miɗo toroɗo Alhaji Abdoul Gadri Jonfo wota ɓe tardin ɗum ɗon ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi e nder lewru e feccere yo ɓe nodditi jama on haysi koye ɓe happu kadi e nder lewru e feccere hara jama on wawa fotitude kadi ɓe be adda ko haldida kon wata feƴƴu lebbi tati ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi. Min noon hara ko min wonno Alhaji Abdoul Gadri Jonfo en wayri tun woni mi andi lagine no sattira fewndo ɗo lagine no jogii maapunde mi nodditayno mokobaɓe tedduɓe ɓe mi tañƴini ñamata ngenaari wano woniri noon kamɓe kadi yimɓe ɓe no tañƴini ɓe ñamata ngenaari mi nodditayno yimɓe ɓe ɓe tañƴini ñamata ngenaari ɓen ara wonaɓe ɓe yiɗi ɓen ko ɓe ñamata ngenaari ɓen teɗa wawi yiɗude goɗɗo ara on tigi no ñama ngenaari ɗawa yidde goɗɗo hara on tigi ko ñamowo ngenaari yiɗamo fi honɗum par ce que aray ko naturel neɗɗo on simo o welima hara mo weluma ɗon hara wona ɓen ɗon ko yimɓe laaɓuɓe cer wano wi'irte ni si goɗɗo no woni no faala wadde sadaka ɓe nayo ɗaɓɓu pay koye laaɓu koye o waɗa sadaka on ko non woniri haray ko ɓe haani ɗaɓɓude makko baɓe tedduɓe ka duhiɓe ka suddiɓe ka fayɓe ka mawɓe ɓe waɗa torareji Allah ɓurta torareji Allah yo Allah hon hawrindin Fouta Djalo yo Allah hon okku en doole enen jibinande Fouta Djalo yo Allah okku jama lagine on doole wawen ittude ɓe dundarankeɓe jooɗiɓe hoore men no forma clanji no laamoro leydi ndin doole no ƴetta sarde kombaje hulɓina yimɓeɓe ɓe duwa mawlude ɓen hara wona e hoore gonga ɓe woni koye hoore janfa ɓe woni e hoore koto e kolnago hanki mi yewtuno fi mese Bawuri minni mese Bawuri si tawi no woni yimɓe ɓen faamino ɓe jaɓatano yewtude mese Bawuri ko wi'a ko wondema o yaltata lagine ɗum en fof en andi ɗum ko non woniri ko gonga ɗum e wonde no woodi woɓɓe faalaɓe immade wi'a wondema wona gonga ko ɓe inni kon hay goto e kamɓe laamiɓe ɓen si wona nelaɗo nokkugo hay goto yaltata e nder leydi ndin fewndo o wattu ɗo on jusqu'à nouvel ordre si tawno hara mese Bawuri jaɓayno no o rewayno reweteɗen fof wayri o fennali Lammin Diallo Bappa Diamin o rewayno reweteɗen fof o yalta leydi ndin o démissionneya o rewayno reweteɗen fof wayri si o rewali reweteɗen fof haray ko kanko jogi hoore makko ɓeɗo ɓe desidi ɓe ittaymo kanko Bawuri ɓe desidi ɓe ittaymo ɓe joɗɗinayi ministre jo goɗɗo goo e ɗe balɗe ɗo ɗum e wonde ɓe nani wondema gouvernement civil nomete lagine heɓay woni lamɓe ɗiɗo leydi ndin ko ɗum mi inni on si tawi woni mawɓe ɓen udditali du'a uji ko ɓuri e yawde leydi ndin ndi wona e leydi ndi lamɓe ɗiɗo si tawi noon hiɓe faala wallitade jama lagine on hara wona leydi ndi lamɓe ɗiɗo ma lamɓe tato ma lamɓe nayo ɗum ɓe toroto Allah hon yo Allah hon newnu Mamadi Doumbouya en jaɓa démissionnude ko adi lawade hakkunde ɗo e le 6 janvier 2024 si o démissionnali kanko tigi o ƴettali goɗɗo o waɗimo hoorejo gouvernement civil organisa eɓe élection dans 6 mois
haray kala ko ari e nder lagine mawɓe men ɓen ɓe wawoyta wiwde wonde maɓe anda ɓe avertisaka min andini on onon mawɓe ɓen si on immaki dari ɗon dankarani ɗo yeeti ɗon ɓeɗo yoɓe actu laamu ngu haray o yiyay ko on tañƴinanoki o yiyay e nder lagine Konakiri avertissement molanaɗo e hoore mum minen noon komin ɓurata felde ko onon mawɓe amen hanuɓe darade ɓen on jaɓali darade ko onon min ɓurata felde sabandema si Fuuta hande desidi Mamadi Doumbouya walata ka jullere wallahi Mamadi Doumbouya walata ka jullere kono si Fuuta desidali Mamadi Doumbouya walata ka jullere Mamadi Doumbouya walay ka jullere si Fuuta desidali Mamadi Doumbouya wata walu ka jullere o walay ka jullere si Fuuta desidi wata Mamadi Doumbouya walu ka jullere Mamadi Doumbouya walata ka jullere awa ko yakasede mon onon mawɓe Fuuta ɓen mi tuggi nde ɗo yewtere e Alhaji Abdoul Kadiri Jonfo Kalifa Fuuta Jallo on wattude onon mokobaɓe ɓen fof hooloraɓe ɓen e nder Fuuta no didorino wattude mokobaɓe hewloraɓe ɓen e nder lagine no didorino wattude noon kadi e wonɓe ka nder leydi ton e wonɓe yaasi wona wonɓe ka nder leydi ton ɓen tun wawata wadde torare enen kadi wonɓe yaasi ga ɓen hiɗe wawi wadde e mi nani woɓɓe kadi no wi'a wondema yo yaasin jange e aljuma kala ko wi'a yo waɗe janginji wi'eteɗi yo waɗe ɗin janginji hara ala happu wata on jaɓu ɗum kala ko wi'a kon si wi'ama tun yo jange fi waɗugol torare fi men jonnaka happu jonnaka date jonnaka hay hunde solution ko on no waɗirte wata on memu ɗum few fottine ɗum ɗon to jokkon golle mum kala hunde waɗetende torare ko waɗirte torare kon fof no mari happu ko laabi 5 ko laabi 7 ko laabi 10 ko laawol ko laabi 3 ko laabi 4 ala ko ala happu si feƴƴiti laawol boni si manki laawol moƴƴata ko ɗum waɗi ko yewtugol inna no wi'a e jange hunde kaari e réseaux sociaux goɗɗum no wawi timmude goɗɗum wata timmude goɗɗum no wawi ɓurtude goɗɗum wawa mankude aray ɗum ko rentagol e ɗum si ɗon faala waɗande en torareji Allah ndaare mokobaɓe laaɓuɓe onon ɓen ɓe anduɓe ɓen on hawrodiri e ko waɗete torare Allah ndaare mokobaɓe tedduɓe laaɓuɓe ɓannidiron ɓe noon ɓe waɗa torare Allah yeru adaduji ko faalaɗe yo waɗe kon kono wata o naato e wowlugol ɗum e réseaux sociaux e kadi no woodi yimɓe bus yaltinayɓe du'a uji ma ɗum yaltinayɓe molorɗi ɓe waɗa ɗum ka réseaux sociaux ɗum wona laaɓere ɓernde noon ɗum ko yiingo wi'ete yiingo joni si tawi woni an hiɗa andi oɗo ko gañoma ma ɗum hiɗa andi ɗum ɗo koko molorte gaño mo wi'ata ko gañoma on kañum kadi ko inta ko an woni gaño makko mo wi'ata hande ka won ɗo enen hiɗe wiwde gaño lagine on ko gouvernement on kañum kadi no andi ko population on woni gañoɓe maɓɓe ɓen enen wonɓe opposade e hoore maɓɓen ko enen ɓe konti ko en ayɓe maɓɓe enen wonɓe wolande ɓe gonga ɓen so yaltini ɗo ko jangete ma ko wirdete on holli ka réseaux sociaux kamɓe kadi ɓe wawi jangude ɓe wawi wirdade Allah hon no wonani fof no wonani bonɗo no wonani moƴƴo no wonani julɗo no wonani mo wona julɗo o rentotoye sifa ɗin piiji o rentotoye ɗum ɗo wawi noon jonde numéro ji téléphone mono faala hunde kaari no wawi mi noddude yimɓe nodda on kono wi yaltingol fof mum weeɓita ka yaas ɗum wona ko laba ay ɗum ɗon komi wasi on tu yon accu ɗum terte ɗum ƴette ko marɗen ko maron ko mara wi'a wona ko yaltina koko mara miɗo mari hunde kaari sa holli fof aray amari hande kadi aray ɗamari nde hande kadi aray amarande
miɗo jogii hunde kaari wona ya weeɓi to holla hiɗa jogii hunde kaari foppu ka yaasi a waawi noon hollude no yimɓe ɓen anndira hiɗa jogii hunde kaari ma hiɗa mari hunde kaari kono ƴettugol weeɓita foppu ka yaasi ɗum wonaa ko labaano neɗɗo foppu neɗɗo no duwa heɓude hunde ko mari torta tawatara ɗum ɗon saabiwal ngal ɗon si satti ko ngal o sortirta o yalta so en ƴetti saabije ɗen fof en jonni ayɓe men ɓen haray konno ɗumanata so yii hannde hiɗen yawa e nder Fuuta Jallo ɓeɓe Allah waɗi ko enen muynidi enɗi gooti ko enen yangudi ko enen jibindina nokku goto enen suɗoto e pitahoy e ɓaawo pete e pamme hoy ko enen e maɓɓe dogidata jemma e ñalawma jogidayno jemma e ñalawma ka pay ko yaagal men hannde ɓen no ƴettede no yeenede jawde no yeete wondema kamɓe ko iwdi maninka kamɓe ko ɓe iwdi Soso kamɓe ko ɓe iwdi Jalunge kamɓe ko ɓe iwdi Jakange kamɓe ko ɓe iwdi Kisi kamɓe ko ɓe iwdi Tooma kamɓe ko ɓe ɗum ɗo kamɓe wonaɓe Fulɓe kamɓe ko ɓe Jalunge kamɓe ko ɓe ɗum ɗo ko wayri en jaɓaali rentade tawno en jaɓino hay goto suusatano arde ka leydi men yawo en Fuuta Jallo mawɓe men ɓen ɓaawo ɗo kala ka iwruɗa sa naati Fuuta Jallo a woni e ley konngol maɓɓe hannde mon no goɗɗo naata e Fuuta Jallo yalta Fuuta Jallo naatira no faalira yaltira no faalira hay fus waɗata on tigi ɓaawo ɗo ɗum hari ko jayi goɗɗo naatude e nder galle mawɗo waɗa ton ko faala yalta hara hay hunde ko heɓaali ko o yooɓo pour talle wona wasta woni piiji ɗin ɗi lanni no woodi awa konko woodi ɗon ko komi yewta o wondema ɓeewi ayɓe ɓe wondema ɗum ɗo ko bidiya ɗum ɗo ko haram ko ɓe woni haram e bidiya kala mo nanɗon no wi'a ɗum ɗo ko bidiya ɗum ɗo ko haram ande on ko bidiyankejo ko haramuyankejo kala mo nanɗon no wi'a mi wowla moƴƴa fiwata yimɓe sikku mi faljo kala mo nanɗon no wi'a ɗum ɗo ko bidiya ma ko haram fewndo hannde ka fewndiɗen ɗo e nder leydi men ndi ande on ɗon ko o bidiyankejo ko haramuyankejo kanko tigi woni bidiya e haram wona ko jogii kon ndey haray ko kanko tigi woni bidiya e haram ko ɗum ɗon woni ko hanɗen jogaade wota gooto e ɗaynu on mo be e mo yo jogo ko jogii kon onon ñanne ɓen waawe moƴƴa ñanneyagal ngal onon mbile ɓe waawe moƴƴa mbileyagal ngal onon windoɓe waawe moƴƴa bindi ɗin woni to wota o winda gaño mon son andi oɗo no añi leñol molngol ko maaporiɗon jawdi wo ko maaporiɗon jawdi waɗe ko mawɓe men ɓe waɗayno ɓaawɗo kon yehe siko fewndo ndungu yehe e woocon gulan defon ñaamon ha haaron ma yahon tappon kura ma ɗum waɗon caɓɓitti caɓɓutami anda kono ɓenta ɗum kura on si ittama loppe yare addon puri ñaamon wono wota o yeeyi ndimuji mon ɗi hiwe leñol mongol hiwon leydi mon ndin hiwon hoore mon wiwɗo wondema ko bidiya jogi ɗo wo yiyetemo kanko woni bidiya yankejo hollo mo noon kadi komo bidiya waɗata kon ko waɗata kon kisan yagginon mo hande ko 26 décembre 2024 Diallo Mado Moutar Diallo ko jami meɗe wiw bigop ceernoɓe ɓen kelduɓe ɓen fof hara wona ceerno ha ceerno heɓo ceernoɓe jokkayɓe famille ji mum ko ceernoɓe beebinayɓe ayɓe men ɓen minen ko ɓen min andi ko ceerno mi arta e ley ɗo mi waɗa lefol tammol Diallo Baffa Diame hande ko le 26 décembre 2024 fewndo ɗo ko 8h01 artude ley ɗo mbaɗa ɗo lefol tammol mi arta ɗo mi waɗa ɗo lefol tammol min Diallo Mado Moutar Diallo Baffa Diame le 26 décembre 2024 alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin e yetti Allah ene laaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam e yetti yimma men en e ɓen men en Allah hon tawni en
décembre 2024 neɓata o tawna en kadi Allah waɗi o tawna en 31 décembre 2024 o tawna en kadi hitande wonde arde nden wuuren e mum ɓeydoɗen e mum o lamminana en kadi seldalen Diallo e nder 2025 on amin ya rabbi. Musidɓe tedduɓe, hande ka fewniɗen ɗo e nder lagine Conakry, ka fewniɗen ɗo goto be yo ndaaru fewndo ka fewndi kon ka mum. Adi Mamadi Doumbouya laamade lagine ari ko Alpha Konduru laami lagine. Alpha Konduru addi Mamadi Doumbouya joɗɗini hoore men ɓe faamintini wonde makko coup d'état waɗa. Wona RPG waɗa coup d'état, ko IFDG waɗa coup d'état. Wona Alpha Condé waɗa coup d'état, ko Seldalen Diallo waɗa coup d'état. Awa non Allahu on waɗi Seldalen Diallo yalti, ala façon mette kuye ko waɗanaka e nder lagine Conakry ma ko waɗaka, kono si Allahu laamiɗon jaɓi gonɗi ɗin ko ɓireteɗi, gonɗi ɗin ko fitteteɗi mawle, gonɗi ɗin ko fitteteɗi. Men anniyike fi sabilillahi, men fittanayi jama lagine on gonɗi si Allahu laamiɗon jaɓi. Iɗon andi noon fittugol gonɗi wona hunde sama kala e nder leydi, kono men annike men fittanayi on gonɗi si Allahu laamiɗon jaɓi. Wayri ɓeɗo ɓe anniyike kamɓe wona faale fi hay hunde ɓe faala sina bonnugol kamen. Ɗum woni o gouvernement CNRD ɗo wondude e Dansa Kuruma. Dansa Kuruma dariɓe ha Alpha Condé waɗi 3e mandat. Ɓe artiɗo kadi ɓe haɓɓitike ko Mamadi Doumbouya waɗa criminalité yagal kontina laamagol lagine après 31 décembre 2024. En andinayɓe lagine ko enen fopp hawti lagine si Allahu laamiɗon jaɓi. Wakkile tun onon wonirɓe France ɓen, on fopp yahon ñande manifestation on le 28 décembre 2024 ɗo Paris. E kala kadi wawɓe hettade voisin ɓe ɓen fof, voisin ɓe France ɓen fof wawɓe hettade ɓen, yo wawu kañum kadi wakkilade yaha. Wota hay goto accu nde ɗo moƴƴere ma ɗi moƴƴereji wonɗi arde ɗo tawata hara ɗum ɗo feƴƴay hara on tigi tawaka ka wonugol wakkilotoɓen fi liberugol lagine. Yo Allah waɗu en fopp wakkilotoɓe darotoɓe dankaranoɓe mo goto be e men haɓɓito ko kañum ɓurata darade fi liberugol leydi men ndi. Amin ya rabbi. Sabandema noon leydi men ndin no mari haaju liberede, ittanede mone. Haray ko meɗen tori on, meɗen jikki on, yon immo daro ɗon dankarano ɗon wallidiren fiika me en no iwira e sonja. Musidɓe tedduɓe, o yii Mese Bawuri fewndo ko min wi'ayno yo Mese Bawur rento supportugol gouvernement clan. Wota o wi'e ko neɗɗo intellectuel tawata hara kanko ala ko supportata si wona gouvernement clan. Hande Mese Bawur no ninsi ko honɗum wondanno, ko honɗum jaɓanno nomede o poste premier ministre. Hande mo ninsi ɗum. Fewndo men yetinomo gollanayɓe ha o gayna ɓe pottinamo, ɓe wattamo comme basura, comme poubelle. On tumari mo sikkude ɗum ko sama kala non. Kono hande o fuɗɗike andude jaka ko soobe. Fuɗɗike andude jaka ko soobe. Ala façon komi yewtale. Wota o jaɓu ka o sikka ka moƴƴa ɗon o yalta ɗon.
onon yiɗunoɓe mo ɓen sikkuno faalanoɓe ɓen yo wonu bawuri o jaɓali on wallitade sinan ɗum wonani o yaltirayno kono noon no heddi taw wayri ko woni yeeso kon ittay kumpa feƴƴi ɗon mi nani maldaɓe kadi no wodi maldaɓe ko woni noon maldition ko huɗede no wodi accuɓe ha e mois de décembre ɗo kañum kadi maldition yagal ngal nangi ɗum yalti e parti ji ɗi wonno e mum ɗin naati e parti naati e parti ji goɗɗi goo ma yaari ka CNRD emba kuddi waɗi ɗon acca ha anda ɗum ɗo laatike ko ñoli woni ko wona e huɗede woni ko wona e ittede fiira e mum woni ko wona ittede doole e mum woni ko allahu on itti doole e mum itti fiira e mum wi'a an ko ɗon tun yata wona ka kelɗi wona ka moƴƴi wona ka nafata wona ka tawata hara fof ko ɗo woni dogande acca ha hewta ka ɗum ka koko a jokkano sondo ka ɗum ɗon nokkete naɓe ka pubel ɗon wi'a an ko ɗon yata jokka ɗon anani mbuɗi no okkitirede ton anani jaman no okkitirede ton anani jaman no wujjede ton anani jawle no sendede ton tawa an ko ya yaw ɗon ka bone on wona waɗede to yaha naata ɗon haray ɗum ɗon kañum kadi ko jarabiye hawniɗo waɗi ɗon ma woni wadde ɗum ɗo wayri ñande no woodi sifa ɓe malkisaɓe wonɓe yawti ton kono noon iɗen andi e waɗino torareji Allah maldaɓe ɓen fof wona malaɓe de ko maldition ɓe ɓen waɗa heɓɓe ɓen maldition ɓe fof maɓɓe ɓe yaltu ka parti IFDC ɓe yara kala ka ɓe yaari Allah naɓu ɓe fuu a wur yo naɓu ɓe few sabande ma enen en mara haaju e faasigi en mara haaju e mema itta en haray ko ɗum ɗo woni ton iɗen toro allahu on yo allahu on ittu ka bawgal makko o moƴƴinana en fewndo ɗo en yii yewtoreji en nani seeɗa e yewtoreji yewta ɗin jonfo wona fof kono en humpitike ko laaɓi pos Alhaji Sérif Dalaba ɓe holli wonde ma si tawi no yewtano tun gokku tunni ko tatara wona fi ɓantal Fuuta kamɓe on ɓe abandonayno réunion o yewtere nden ko walano yewtede kon alhamdulillahi rabbil alamina en andi kamɓe on ka ɓe wonno ɗon position mo ɓe wonno on ɗon o yewtaka sina ko fi ko moƴƴanta Fuuta par ce que hande Alhaji Sérif Dalaba no tawa e moko baɓe ɓuraɓe hoolede ɓen ɓe menen dey menen on ɓe men ɓuri hoolade ɓen e moko baɓe ɓen foppotowno ɗo hiɓe tawa eɓe men ɓuri hoolade ɓe min naali ko kamɓe men ɓuri hoolade dey ma ko kamɓe tun men ɓuri hoolade famon pular o moƴƴa hiɓe tawa eɓe men ɓuri hoolorade ɓen eɓe men ɓuri hoolade ɓen ɗum ɗon ko teddungal mum haray noon wona ɓe yoɓa alan hay hunde ko woni koko men woni e yewtude kon hakkundeji amen hande Alhaji Sérif Dalaba meɗe hiɓe tawa eɓe min ɓuri hoolorade men hoolo hiɗen toro allahu on yallahu on ittan en Mamady Doumbouya e clamɓe mum ɓen gouvernement civil on jooɗo ɓe organisa élection libre et transparence haray ko ɗum ɗo min ɓuri faalede ɗum ɗo kadi min faala yon torana en Allah onon mawɓe ɓe ma ɗum kala torotoɗo Allah o yo Allah ittan en Mamady Doumbouya no ɓe ittiri no Allah ittirimo o yo ittumo on andi ko waɗno ɗen torare Allah e Alpha Condé e waɗno torare Allah Alpha Condé ronki iwde ɓooyi o iwaali kono ko en fof men musidɓe tedduɓe ko honɗum so yii si meɗen wakkilade jemma e ñalorma wano ni ɗo ko
ko e 5 heures du matin mi immi fi préparagol juuloya subaka on ndara kadi no waɗira ɗi lefi ɗi mi woni e wadde ɗo fewndo ɗo hande le 26 décembre 2024 fewndo o wattu ɗo ko 8h17 minutes ɗo mi gayntoto waɗugol lefi ɗin on ma mi darano mi bugora ɗi miɗo wawi bugade ɗo ha hedde 1 heure ñalorma on andi wona golle seeɗa ɗum ɗo fopp ko darugol ko fiwota wayri ɓe roccini radio ji ɗin ɓe roccini télévision ji ɗin ko wota on wulɗe heɓugol ko heɗo ɗon andon kadi komin woni e wowlande on kon ko fi Allah e finlaɗo men woni e waɗirde yoga e amen ɗo mbuuɗu men ala e heɓude hay hunde intérêt e ɗum ɗo intérêt amen on fof intérêt on fof koko Allah ho yoɓata men moƴƴere kon par ce que ko menen meɗen andi ko moƴƴere men woni e wadde wona bonde ko ɗum ɗon men mari intérêt e onon ko du'antoɗon men kon e onon ko weltortoɗon kon ko men yewta kon ko ɗum men mari moƴƴereji ɗin ko ɗum men mari joddiji ɗin kono na limugol goɗɗum watta ka jiifaji komin limata yalta woodi kona komin limata naata woodi e battane sifa ɗum ɗo kono meɗen toro on meɗen jikka on meɗen jeeja on wayri force vive on ɓe holli e civil on fof mum ɓe holli wondema ɓe waway joɗɗinde gouvernement civil e mois de janvier ɗo haray meɗen toro yen en fof yen immito fi waɗugol manifestation ji ɗin anden noon kadi wondema si en waɗi ɗum ɗo ko Allah ho yoɓata en wota mi nanay woɓɓe no inna wondema min miɗo wadde ɗo ɗen ko mone wadde kon faw mum ko fi Allah e finlaɗo sa waɗi fi Allah e finlaɗo a wi'i kadi ala joddi haray wona fi Allah e finlaɗo waɗirɗa ala joddi moƴƴiri ɓuri ko Allah yoɓata kon etele kala ko waɗirɗa fi Allah e finlaɗo Allah no joganima joddi mum si Allah yoɓima ko honɗum ɓuri moƴƴude e di ko Allah yoɓayma ala ko ɓuri moƴƴude ɓuri ko Allah yoɓayma kon Allah kañum yoɓatama bonde ko moƴƴere tun Allah yoɓata goɗɗo tawi no woni an ko Allah on habbiɗa yo yoɓe a haɓɓaki goɗɗo yo yoɓe a heɓay moƴƴere ɓuri nden o way awa meɗen toro on meɗen jikka on meɗen jeeja on sabi Allah imme daro ɗon dankarano ɗon manifestation ji ɗin ɗi waɗe à 100% ko menen wi'uno wondema fodde ma men innali yo waɗu manifestation wota on waɗu awa men yamiri on manifestation ji ɗin ko yoɗi fuɗɗito men andina on noon kadi onon enen wonɓe yaasi ɓen e woni obligé fuɗɗitagol wallitagol yimɓe ɓen ɓe wawa darade fi no ɓe waɗira manifestation ji ɗin ɓe wawata darade fi manifestugol tataɗa ɓe ala ko ɓe watta ka jiifaji maɓɓe ndiyan ma ɗum ñamete ma coggu paɗe si paɗe maɓɓe taƴi ko ɗe wattire mano goɗɗe heɓoro e ko ɓe ɓorno concoye maɓɓe ko ɓe ɓorno ɓe fawa e hoore conci andoɓe waɗay woni manifestation e pancarte je ko ɓe jogoto kon ɗum ko enen wonɓe yaasi ɓen enen wonɓe gollude ɓen ma enen jogiiɓe moyen seeɗa ɓen ko enen waɗɗi wallitagol ɓe ɗum ɗon no fuɗɗori noon e wonɓe ɓen yeey kala jogiiɗo moyen e nder Lagine Conakry ha hewti ka yaasi ando wondema so on fijiri on delfi ha ɓeɗo gayni ñiiɓude hoore men ɗo ɓe waɗay on bone mo tawatara goɗɗo sikkatano ɓe waɗay ɗin boneji ɗon par ce que ko yimɓe ayɓe leydi mum ndi woni o gouvernement CNRD e CNT ɗo ko dari ɗen dankarani ɗen darɗen fino ɓeɗo pottorowo ko yaayi wo ko yaayi haray hino falli somi hewti ɗo mi daroto ɗo mi nani wiyeteɗo Nasiru on Nasiru mo laɓe on mi anda ko ñakaya aray himo waɗi kadi fahim message fi famintingol kanko e Mamadi Doumbouya hiɓe wawi wadde goɗɗum ma ɗum ko ɓe goɗɗum mi haalane no Modi Nasiru mi innuma ko ɓuri moƴƴude ma ko ya darano leñol ma ngol daranoɗa yimɓe ma ɓen daranoɗa leydi ma ndin hara daranaki neɗɗo goto
onon ɓe jokkuɓe CNRD hiɗo Manta Mamadi Doumbouya fof ko goto darani ɗon. Wona kadi Allah darani ɗon sakko wona ko on ɗon Wahidunjo Gaharon wona ko on ɗon darani ɗon. On anday wondema clan mo eɓɓuɗon on clan ɗon o laattako. Si Allahu laamiɗon jaɓi. On fof mon on ninsay ko honɗum jokkanno ɗon sifa ɗen golle bonɗe ɗon. Haray on salminama on jarnama hande ko le 26 décembre 2024 Diallo Mbappa Diamé albarka mo. Je vous remercie. Yalla ɓeydu fiiray barke mi waɗa fiiray barke men ɓen moƴƴinana en danda en boneji. Haray on fof on hiwrama on jarnama on weltanama on weltorama.